Національний совід руснацов на вимогу Карітасу Нового Саду і Карітасу Апостольського екзархата формував проектний тим, котрий ще буде займатися з аплікуванням насамперед до європейських фондів, а його головний ціль буде інтерес цілої руської заjedniці. Anita Govlja, koordinatorka Karitasu, potolkovala učasnikom co to projekt i jak ho mož planovac. Učasniki postavljali pitanja, a poneže už maju iskustva u pisanju projektov, oni tiž davali svoje sugestije i predkladanja o roboti projektného týmu. To bude naša úloha, že by sme tako si koordinovali to tým i že by sme dali eto všetko na raspolaganje, co mi máme. Hej. Cilj nam, že by sme še konječno obracali na sredstva Evropske unije, kotri naise jest bardzo veľa i kotri naise nie vyhasnovani zbog ani Srbiji, a ešte menej Rusnacoch. I treba, že by sme, poneže to nemôže robiť jedna osoba, treba, že by sme formovali jeden za počátok malý tím a posle toho nám še môžu pridružiť všetky zainteresovaní pojedinci, ktorí nám budú pomáhať u tej roboty. Plan je taki, že by še od ješeni, da povijem, dakle od počátku septembra, gdje máme i dajaki naznaki, že budu objaveni za pojedni konkursi i že by sme tako išedli i cali to tim vjedno za znami počali i pisac projekti. Na koncu te informativne ishadzke učesniki imali i robotnu čast, gdje pisali o problemoh u mestoh koje je vjazani za rusku zajednicu, a kotri bi moglo rišiti sprejk projekta.